نوچەیگەهانا ڕۆداوی سۆلین محەممەد ئەمین لە شامەیە لەگەلمەیە بینەرنێژە سۆلین دەماتە خۆش بە مەرسومێدا تەنێ دانینە شێوەرمەندێ سەر و کۆماریە لێ دیار نەکردنە ئەرکێویە شێوەرمەندیە چییە؟ ئاگاهیên te hineka wê erkeviyê taybet çi be? بله واشین دماتا باش بید مرسوما 164 هجمارا وی بو کو 27 ماه 8 2026 سروک سوریه احمد الشرع بریار یعنی گو مرسومک راگهاند کو جنرال مظلوم عبد فرمانداری بری یه هزین سوریه دموکراتیک بو شورمند سروک کماریا سوریه کو هاتا دست نیشان کرن جالی سروک سوریه و جبوه جی نها هگر ام بحثی بکن کو نهاتی دیار کرن کو و تایبت بچ ارکیبه لی بلج برکو گلکی برز مصطفى خلیل عبد کو کاریوی ناوین کاری و همجی دواری ملت کرد کو گلکی سالن داوی رولاوی هبو د آلین کردی د جبوه جی تیپش بینی کرن کوید نوا کارین پیک هاتیان دبه و بتایبت شی دوسیای کردی لسوریای لبله هنهات يراق هاندن أو يكاج عليه سرو كوماريه فأو نادي دمين بيش لقرقا بتشاكي زلال بلي أفجي دشارتشوفيا انتجراسيونا بقشتي يا بحكومة سوريا ربو هنجي قرقا چند بوست ندي ترجي ورنا ديار كرن جاليه سرو كوماريا سوريا فا جبويجي أو بوست يانغو نافيك وقلكي مظلوم عبدي بي ناس قريب وفهياما 10 سالة يكو فرمنداركي قلكي بهيز جاليه مديايا جيهاني فجدهاتا ناس کرن کو لشر دجی داعش دا خباتاوی کاریوی هبو لبلی نها دکوید نوا چرچوه که سیاسی سیویل دا کو دست بید که بفرمی بپوستا کی د نوا حکومتا سوریه دا یانگو د سرو کماریا سوریه دا جبوه جی دمین پیشتا و وری راگ هاندن کو و بچه دوسیایان کار بکه دهندروی سرو کماریه دا وارشین سولین دربار مانا مظلوم عبدیان جی مصطفى خلیل عبدی دا آگاهی انتهنه وش ایروفات تنه لشامه بمنه یان جوی افوسا خویا الحسکه وگو هزه شامه بله وارشین او اوفیسو بارگها لشکری بو یاکو دهاتا پاراستن جالیه هفیمان ناف دولتی و او بارگها که لشکری بو جه ماینا فرماندار بره هزین سوریه دموکراتیک بو لی بله جبو کار و جه بریاره پایتخت شاما جبوه تی چاواری کرن کو جه سرکا ی مصطفى خلیل عبد شورمند سرو کماریا سوریه کل شام پایتخت به دناوا ناوندن سرو کماریه ده شورمندن دیترو بسرو که سوریه رجی هم کار خوا دست بیب که دما پیش ده. بله گلک سپاس افکارم سولین محمد امین لشامه تل گلمه بوی دست خوش.